اسماعیل حەسەن کو bi temenê xwe gihîştiye 39 salan piraniya vî temenî û ji ber nexweşiyeke bêderman lê cem pizîşk û nexweşxaneyan qedandiya û bi ser de jî berî salekê krîzeke mêjî an got celta dîmaxî pêrê çîbû û di encamê de bandoreke xerab li axaftin û liv û tevgera wî hate kirin. İsmaîl bi xemgînî dibêje ku ji ber sedema vê nexweşiyê dev ji dibistanê berda. Her wiha gelek hewildanên zewacê jî kirin lê tu keçik pê qayîl nebû. طلابة حنيك قمت كر جا زعاز جيبوم شوم الوات خست جا هاتن قليم تكرن جو برا أولا وكدنا مدرسة تم تالي جو از ناشين چون جو باومي چون جو باومي جو برا لايتا نما بين مدرسة از چوم جموانا مقول وضع يمولي وأتفازم بالجوزيم ودي هر فانا راجي وران راجي أزي تبك أزي رافانا راجي أفدسي قديدي نزمي مني والله أتقينا ليك دو سي چار پنج أشوم تن ده حبالو ولا استناك بابو دایک اسماعیل kur ap û keşapê hebin û li gorî hin pizîşkên pispor ev nexweşî eger di nava endamên heman malbatê de dubare bibe. Du xwişkên İsmaîl jî ku heman nexweşî bi wan re bûn ji ber nebûna derfeta dermankirinê jiyana xwe ji dest dan. Va doktor dibêjin dibe nexweşiyan Ewropa wê bê raştin wê rahat bibe û yanî ti imkanî li cem tune gam wî derxin Ewropa. ام جيت قاعد هم اقدر اكيرا بمنظمه بين جامير بين قوي دخل اوروبا معالجه خبك پشتی گوهێڤین اسماعیل bi dîtina dermanekî ji vê nexweşiyê re qut bûn gelek hewildankirin ku derkeva Ewropayê lêrê bi dest neketin û ji ber ku nikare bimeşe jî ew hêviyên ku diriyên qaçax re jî derbasî Ewropayê bibe hatine birîn. Pizîşkekî Kurd ku ji Rojavayê Kurdistanê ye û li Almanyayê de jî tekez kir ku rêjeya nod ji sedî egera dermankirin û rihetiya vê nexweşiyê heye lê gelek pere û guhdan jere pêwîst e. Dilûvan Çeto, Kurdistan 24 Qamişlo.